tiwe ka mukasa ndende sente ezogu yakwire na noriya yakwire. Aba bakwatirwa kiragiro cya RDC wa Rubirizi kandi kigamwa ngo abakwasirwe babe nibiha sente ziri hagati y'emitwaro 5 n'10 aha abantu kubatasi umunkararaza bine kuganyurwa mu nkora ya PDM. Nyo hano ndarebe emitwaro 4 mushanga gwamazima genyino kamuya ushingiza ingahe kamuya emitwaro 45 yongire mebiri emitwaro 45 yaje yacu emitwaro 45 nabore Christina no mukade wanjye twire nkora kumwe na no mutabani business yo kuswa akasenta akakanyamisa emitwaro 45 wakamugaruriza nakakozesa nkuzakamuga nakubuza ntoka mugarurize ninka kamugaruriza RDC tukagenda twena no gomusiza boy takumanya kusoma mwenti ina cyayitegerezeho tena mukora hano kuya sente namya tukangende bari bamuhaburi uwo sente aziye kwaturo mu ngaro yanaze na boy akoreki boy kuba mazire ku mwasente yayimba sente yazindetera yazinteka biro esente zo muratekwa kuzigarura hano abo kube sente neza government na nyoti nzine ho bugiraki itizi kuruga government kuzari mu kwama wazo umuringo gweno gumutahiremo ezo sente muratekwa kuzitanaka zigaruka y'abatayibazo okurigera abatura sente za PDM tuzurukheba abantu abarubo kurekana bazihabagiga aboro basigarana bagehonora turukubi kanembere rukubi mama takafuna gasente na nyowe natukunda ivarini kabagame n'icayimani twawayo tubakatoka na 10 kantu nzora yo tatakafa taro kandi batuye masente atinye buzabwaci why people ikipapuro bakakinguze 15 wacandikira nye 15 wacandikira nye 15 uwo murukanye 15 abantu arize ben hati ubanje ngora biri mu muntu ndasinyitware nazo kwata nazo ba ben hati no horano kandi emyakazi nyina kandi sente nyina magizwe kuzikosa kushuburiza konka no horabace mwana bakama butwina bona binguzi Sako leaders nibakozesa chance eyo butashoma bw'abantu bito bumwe no kutetegereza obukiko bumwe obutukureba ngo bibiro bushuma munongo nituza kubushenya turondo bundo bukubasa kutuyamba genda bareje mikono yone rende sente abangu bo baraza kuyayezo kuza kuguza kweza amabata kamwe murayangukikire Omakura gandi umuhezi wa RDC wa district ya Rwampara yemerizo rukura sako yo murukagwanya kabare oyosura ari kutungwa mwaka 10 abo burubwenguzi ampaha esente zibagaba utahire mitwari 10 tokujuroda tokuzitunga utahire mitwari 10 ninyara kabagambira mbazuga tokuzitunga namwe ni toba mwe tubetware twagirigiremu urupu twagireke obundi nabasako bakine sente zindi bazibikira banka mwana batatungire nababahereza hari yakasente Ronaldo Mburzi arukora isinjuro mwe mutakwenda kumugamba nyoka mugana mwesire kasha tutakwenda kwija hatukamutwara wa bishop amushabire share yo kufanya base wese mureke kuzana nawo omuburuzi akwise sente zabagireki zabataka wanje yizere mabasi omcyaro mwe na numusigaje hatu nubundi kureba reba umutinka barebire nyonja kwanika wazire kwihana abo mburuzi in fact ngaje ntokuza kurekura ukine sente eziri account yawe dekata banje tuhe sente za account yawe zenuri kure gufisha ico be yakingambire so wa mugambiro karomo yakura nawaje ngo ibintu kuyabira mburuzi PDM yacenderaho konka twashanga ine sente zitu eziri account ye obwamushinja buhirweyo kw'abatura bari kwihaho sente kandi ahibihwerire umuzi wa RDC yemerize mirimo ya chairman wa Nyakabare PDM Sako tuntura kubahereza abantu sente tukumanje sente bazigaba bati tubakutweta bwo kuzagabira abantu sente serne yemera ecika egira ngo twaronda nanka na nanka babino babanza kutunga sente amazina bagohoreza nkahi ahamurka shikahamurka abo murka baronda ki ababo mureke kustamira sente z'abantu mukazikora business zanyu amahera abantu bakija bazagamba ngo wagamba kagwa Rwampara tujimankero modo
okana chantangaza kunkora abazee bari n'abakikuru batinde kubagamba ngo nchake mutaka batamunugo obarateka munugo muzo waradisa mu mugambi omwezi wa radisa yorekera obuhinzi mutima bw'ebituga ebyehinguririze nkora ya PDM. Hata nsini cha message ngwa munota way of the meeting na mja nkasinyuka iwamanyota na ninkweteruri chifu hati yaziha nobo kuzite hati zigireshi konkitu nambwe ni mwabo gamba na Ronald mugambe nchakara izenkahi deni nchakari ndizo beri kusemba yo kukora emirimo gyabe nakora mwachura ataka Ronald uyagaraka kukoraho murimo Ronald wa urachifu Gashakwa Onesmus Ndianabo na Michael Tumwachire.